Seachtain í ag dóibh Seinnteoir a Gaillimh a chlís a chréibh chuig stop le rúthar bheo nar a chlí gá clia iad. An mo chéin feabhas ar thom líana. Bhí dáithid amóra ag Seán Ó Péir i mór na trád an ceann seo. Agus é séad a bháistí I domta na gaotha ansa staide fiorsaigh seo chun Sam Callan is a dul ruthar há cáirige seo chun Maigh dearg chiad scór a gáiltómh hénig agus há ábhíonn spáisiún sa hanis ag Fergal Boland a tót fé agus an chiad scór a bhfuil tágadain fachta ag Fergal Boland. Bhain Kelly is a dul ruthar de hénig an chaid anna chleann gandát an fáid gan na chleann. Agus sin iirecht mór fada an son agus bhfuil son mithe Harris an trasnáin sin anna fointe ar fad seo hanis Jordan Flynn mar sé siar cho fada le Reid in is a dúthaigh Conor fé ní thuair sé mar há brú damantach a réid Fergal Boland in is Ománaí cruthanta chumach sé seo dain séireacht a bhío há sé seo main séir báide a bhío agus héachar sin ó rachar ó Owen McLaughlin anna chomart ar fada fa. An scoring sin agus an gluaiseacht ar fad pas dearsaigh Breathnaigh nó a thug Fergal Boland go Owen McLaughlin nach an kick an score. Nis mar sin Kieran Mullally das é iscin tarnáis tót fé an balta áirithe san le ceann mór gré mí rúteach bhí Cathal Sweeney agus há na hé an scór há iscin an sathagain níos fearr ná chéile. Tá sé do chumir go bhfuil go dain Colm Reapin is leis an gicamach sin anna chicamach a gine na gaotha náir de leo mothallá na páice ach sciran na caide dulta I Joe agus an kickséir dulta I Joe gan an bhlion fé an spéidir chun áthógan son Fergal Boland in is há spás aige bhfuil crinnes aige tá go dain agus go darafa sin anna fointe glicin son ó bhío. Agus níor hastig sé sin ó gáile díireach chun bhreithamach a ríist an fersin Ryan O'Donoghue agus gúnaí smaoinú. Éad nó sé agus harnáis go Fergal Boland in is Fergal a fiochananta Joe na sprice amach mátá níor rinne ceann a dá bhfuil sé riamh bhain tá cathúrum a Fergal Boland mar ceapas go sonnadul ar fóríl ná titim gara a chéachar sin go haíonnta. Go deasan sin ag Fergal Boland agus is stoid nuair a bhíon níoráid go háir sa spéidean sin costal le galfaide. Bháisteach tosnathe I titim mar rístin sa is staide fiorsaigh Fergal Boland trífointe fachtaige anna immert diantaige pasta go thuaige agus fachta níos ag Jack Kearney Jordan Flynn Paddy Durcan a tót fé sin ceann mór gré áard agus anna fointe go deo ag Paddy Durcan captaíon bhío. An báidóra dul siar agus deá agus stripsúil fé an mar a bhéine sa bháide taíon is há sé seo dain séireacht a bhío agus an hábháil ar nede do Conor Gleeson. Well, bhí rialann bhaintáistin san ag Maigh agus well fé mar a bhís ará ní ra bhéh an bháidóir an sanna stéig go dtíon neom an dearnach cimíd an sanna ar a tíú séisiúr díag le fuair an síinte bhío an ceann an tóca bhil ceann an buailte go halínta Cillian O'Connor agus sin buile mar a hena maice a don Gaillimh. Tilte go dainas go darfa Kevin McStay beás ásta leis an lá ibre an sa staide fiorsaigh an scór deirigh sa chiad bhóta do Sraith Allianz Gaillimh náide dé Maigh a dóiag. The way the season is now, especially from last year, it's game on game and it's pretty relentless. So you're going to need a squad, and we've a good mix there between experienced guys and new guys pushing it all the time, and hopefully that'll make us as competitive as possible. 2 points is the big result for us. Hard to beat a good start in the league. It just gives you a bit of a foundation, and we're delighted with the effort of the boys and the 2 points. That's the crucial part of the trip. We'll take the good stuff that we did today and we'll take the work-ons too, and that's what it's all about. Each day you go out as an individual, it's about incrementally getting better, and the same thing applies for a group. So we'll be working on, what we need to work on for the week ahead. We have to park this pretty rapid because the All-Ireland champions are coming into town next Saturday, so that's where the focus goes down pretty much immediately. That's the nature of the league.